Surumin kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Oh Tuhan, tandingku muji kelardu, Kam semuliana, rosekan sinal sasimpolin. Surumin kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Oh Tuhan, Kau bercabinkan sinar sal bagi baju raja, langit terpandu bagi sapu. Surumin kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Jadikan du angin persuruhandu, api sigarape, atuh manbandu bagi kawan. Surumin kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Haleluya, nomor 164. Rahmin kam o kesasi baria, demilah pusuh umatdu, janah pegadalah api kekelengandu, ibas pusuh kami. Bujur ras mejuah-juah manbanta krina. Tuhan kap raskan, jana ras tendendu, ogen ibas sibadianari rikutkan Johannes, kemuliaan manbandu o Tuhan. Kusuruh pagi penampat sireh ibas papanari dahikam, ia kap kesah si cidahkan kebenaran di bata. Adinggo pagi re ia kap si eraksi karena aku, kampe arus ngerana karena aku, sebab tantang nanari kam beras aku. Melala dengan atiku katakan membandu, tapi genduari lengakam nasuk nalo kerja. Tapi asuh berpagi kesasi naksikan kebenaran karena dibata, ipetangkaskan nama membandu kebenaran karena dibata alus serta. Yang ngerana labo bagi ate-atena saja, tapi ikatakan nama kai si begina dengan iturikan na kai si nandani jadi. Ipemuliakan na pagi aku, sebab iberitakan nama membandu kai si lakukan na ibas aku nari. Kerina silit ibas bapangku si kerajaan kupe, eme sebabna ku katakan membandu, maka ialukan kesah kai si keberikan menbana, gelah ipesahna membandu.
kata Tuhan. Puji manbandu o Kristus. Bapa nande turang rasnina menjua-jua membantah kerina. Turin-turin kini seran ras kematian Yesus ikayu persilang guncang kini teken ajar-ajar nandangi identitas diri Yesus selaku Mesias. Tuhukin ia sini timai-timai kita si jadi penelaman. Tapi berbagai-bagai pengalaman geluh radu ras Yesus perteguh kini tiken guna puncang ikutkan Yesus di tengah-tengah berbagai-bagai perbeben si dilakukan. Kalau dia tetap megengken laku pulung ras-ras kusur-kusur bas pusurna karena pedahna ras jepikan roti. Tetap bercik ijekep nata tenah Yesus iba telah persirangan ras ia adi pengapul si kusuru hidup Bapa nari emkap kesah kebenaran sindarat hidup Bapa nari ia bersaksi karena aku, tapi kampe harus bersaksi sebab kam ibas mulana nari radu ras aku. Belas-belas kesah kebenaran sindarat ibas Bapa nari mengingatkan ajar-ajar nandangi turin-turin penempat sinasali. Ibas mulana asum dibata nepalangit ras doni lengalit tempana jana ibalutna kegelapan. Sedang kesah dibata giu-giu ibamulau. Umat Israel mengalami berbagai-bagai turin-turin si jengangkan ibas perdalinan geluh kelangkan dahin kesah dibata. Erkan dinten ras percibal lau. Umat Israel minter ingat turin-turin bagi kesah si Bapa berita kegeluhan. Paksa marah kelenglengan bagi kesah si nebu-nebu. Ia guna mentasi Laut Merah. Kesah dibata emkap kesah kegeluhan ras penegu-negu bas dalin kebenaran. Ajar-ajar mengalami kecibalna si kebenaran arah geluh jangan malit sinalsal si negu-negusa guna datkan kebenaran si tubuh-tubuh. Kejadian Pentakosta jadi momen penepang doni simbaru. Kebiaran ibas pusu sini alami sedekah endah tempat-tempat ergubah sora giu angin mentar sinusur ilangit nari ras dila deskan kara api si ercecar nerangi ukurna sekala kejibalna igabarkan alus sejilena ibas iturikan maka paksa si karena kalak si dem alu kesah si badia. Kesah pengasuh ia guna mengikan rasiangkan sapi-sapi ia. Kalak kepe jerat ngidah perbahanan simbelin sing lakukan di bata mana. Bas kelu enda manusia tempat-tempat ibabai dua sinyal kegeluhan. Emkap sinyal sura-sura daging ras sura-sura kesah kelang duduran kula ras pertendil dua tempat-tempat pertembal anem gia radu-radu diperlukan pribadi manusia jana labo terpersiram sada ras si depan endamnya sada kecibal sintak surut ibas geluh guna milih ras pediat diri kujaras alukaikin kesah geluh manusia ibabai. Santo Paulus mengingatkan kita maka buah kekeluhan ibas kesah emkap kelem ate keriahan ukur damai kejuan kesabaran kelombaran kini ulin kepuncak pengelako si medateras penguasaan diri. Perlu disadari maka geluh enda emkap kesempatan guna
bincarkan sinyal kebenaran gempak doni. Ibas turin-turin penepan asun di bata nepa doni ras sinasa isina di bata nida maka kerina mahuli. Di bata mereka kesah kepentaran manusia guna air kuasa kubabo kerina tinepa ras engkemang kemasa aludem tinepa. Sada siman ukuran ta emkap enggokin sidalinkan dahin ras tanggung jawab sueras identitas dirinta selaku tempas di bata. Mawen manusia lebih mentingkan pendahinna selaku penguasa kubabu pertibi. Asangkan mereka dirina guna kemasa alu kenengate. Mati sisaksikan maka uruk-uruk bene kini jelena ras batang-batang kayu si Ciosa paksa rekuda. Sebab kehijauan putri tidur enggo keri itabahi ras ijedakan manusia. Kesah di bata pe enggo kebenen rumah ibas pusu perhatian manusia. Berambra perayaan Pentakosta nedarkan kerina kita guna geluh ibas kesah kebenaran. Kesah me sinegu-negu kita bas keriahan kegeluhan genduari raswari pepudi pedungi pagi.